Etukolere turase ofisi ya Mheshimiwa Rachel Tundo tokite tokanya kwa tukwanira mangana mange na mono igoro yatungetie abantu bensemo ya Nyaribari Church kero tumanyitenga Nyaribari Church no kwabere ko nyakoba okubori shikura ase chintunde ibere onyanjira itan ande ikiomanyete igoro ya Nyaribari gatuna ko batukwanira kurende asirikane kara kwanyo motanguli mwanyagitinge nemaya ko motebinga ayeningo nande ngaki o ngaki o endretase county ya Kisii itangan kabisa wong kura akira mwanyagitinga bijamono aso wanje kunyuranga nanche nindo ranche mu maswali makega ako ni cognize yongo akanga bijamono anengo tanga abantu bonse kwani abantu bonse ali viewers banyu mwanyagitinga kote wanende ntolnege sto ate TV ito kote gatogenda ko kolega sorona n'abantu tebale tamauni oro ni twanya chandelia nali toko gatrana tuski Kisii County itosio ne nation ito Kenya ngonya tukoba okuboli chigura sense mu Nyaribari Church n'abantu cyakwa tokuligereria igoro yo musingi w'echikura ekobera abantu abange banyako bagotwara ubwoba okuboli chikure chiga mono obwoba bule ayibona n'umusubati gwa tenito yomo nari kwabera ubuteri nabo igo egati yabasacha abanga kunyako bakuboli chikura asense mire Nyaribari Church ngati kwikira kwale mayikira ngabona tubuli chikure chiga gati yabasacha ande kwabwa abande bara abange nandi bagwaze chibese litagan gabsa kana chagete kubuli chikura cha Nyaribari Church kuna takirete by election ya rengi ya 2013 unanye chakirete kiagera kurwa magega tunto gatwal de bina bia chikura kero chikura cha yo iru inero ira bana kana bia chaka nkaranga yaya it was time umuntu nera bwanze go chakati cyagero madero ni chiri bere chikurwana ngomne gwetakati yakoraki ya separate ona nje ngaranga tigangiche nsoka that time ngonya abantu betu tebe ngari abakiri bakurwane sei imutako ero umuntu na abayiga banyakoraki banya separate yaje dinge singi njodo umuntu na alone because nje na kwa the qualities chiseine kuri chikura igera litaga nchina na bere leader in various parts na beta edigali na somete school ya ni chuni na bete na political assistant ministry ya lands kabe district lands officer for many years nimbato office ya nengo trainer ninde various parts igon kamera nje ni kortek ngade qualifications ise nje ndabuli kura so for that reason ngada courage karanga tiganso egati so that I can be able to give a message to our people abantu betu barolere tutumie ngende usimbare te change unfortunately bantu betu machete pategerere nande bakairania abaga kababaka bakairani one of them ekira bairania nande ekira tuacha kachikuli chibona cha 2017 nande ngabatebiga abantu bamintu abaka abansi bakuli chikura nabaya nande nonye barabaya bonsi moko choroyomo nande kwanda tulibina kya bona tuana libina endo mwalo kora mwalo choro mungina kya musoro choro mungina ndete yora kole brain mungina kotin to harat mukanya libali ya kana libali ya lele mono na tuatu libina for a long time lakini kira na atena nabatebye mangana ayonze kare ikali chikura nande bakoraki bakeba I believe ngana ambanyo leta mangana ali na batebetinga yali bali bona mutali ko beka bona nebina bona the thing is again tonkilinga na batura balemu ana bangina bangi baro bara balemu pata tukuli kikrugo again tukiwe itabangina in most areas ebintu bibere biwe itabangina aikama konyora bagwati chibesa again take konsala kiwe itabangina batabwati chibesa nande bali bagwati chibesa kwanyora their families mbali kwancha bali ko baredi abakoranga n'ibyo sacu gutuguta bali gutumia family resources kulija yaba taire disi basacu go chusira yaba very difficult kine ntekemo nane ne chipati na chiro chinchiro ko konde se pati enen ay mukungu ba o skima ya ba tebye kendo like ro kerikia woman rep o se kendo nominated that is what they do so what discourage omumina from this that is the reason why tutari utokona ndu chipati chiri nene tokaenda kutoke bipati bye bike nani manyange gro le pati nke o finance your campaign yali bali bona tu ali chikuraiga to tema kabisa chi problem njiro chi nyingi although ebintu bya culture abantu bento barora ke baro chibosi ndio chingambaro chi culture zo tari big issue because one agenda twende sikuligereria igoro yogochorwa akoria kwao nande garanguligereria umusingi wo gochorwa kwao ne sigi kwagwanete gusikwanya ko kurwane gati yabasacha abayiga
nega ni yo muntu gutwara kwa mboise ine na boigo okwaera ligwa mangana ko gara no juba kwaera ligwa mangana muno mongina ngakyo kubuli chikura na yende bande bamaitenga ni kia basaje. Okay, tubwate society tugire patriarchal. Yeah. Ase na no mwana kago kina kama eto musacha na kirege. Yeah. The boy is everything. Mwana mwana mwiseke no which kon. Lakini bwana binte bia change they have been overtaken by events. Na ndi ntokyo gukumya keroma nyire ngaye gore week. Otaimo keretigoro. You always been known to be weak. Go at one level we kuimo kerigoro. No kuimo kerigoro ko chaka with one person. You know, that is the reason why I got a women repunda isi, lakini na sacrificing afadhali yake ni ntaira, ese njonje ndende ko gurabande enchira. Obole mu apart from mu ko gurira ni wole na ane no wakwaya. No to understand what there is. Kero watadra tambe in some of these areas. Gua tali na mtu akole tiga sia serikali tukarata haratara kwa nasti ana unu sakubini bimne kana ngo sigisi na understand tuna basigisi bako cho bilogo. I understood one thing. Kana ngo sigisi na ite ku understand iga abangine kero kuligie kere easier kuligie kero kuligie kuruseino other than where you are married. Kaya kero ko ande so married ba ta tigo mugago ya koreki aligie ngiyo tigo mugago cha kuligia bone kero kuligie seino gere isa so ta understood ki avec the problem we ndambe atigo taba kusiba maiga. So I came up kuligie kero geke bone kero kuligie kero geke okole mboro bu ko kwa we ko teme na ndabagina maro ba ko tema bana ni bera na nse ikina kero rakini na njente meto kuligie kero geke I will still continue trying ikia gran sa ko tema sa ko nyora ngatini ko otena kulikero geke ngendere ko gasana at the end of the day kare chige ko ara watu tebe ngonyere cho sinye tue ingi to anya ko temera abantu bacha ke kutiga twa ko kwat keria ke mo kya women rep we must keep following una boni gantu ngate woman MCA yemo ya bet elected koruma chogo cross Mrs. Ward Mrs. Ward and they previously no madano mongina na ndo lengo na previously no mongina lengo ya kamaja ko so for that reason this is no mongina ko elected ikiro ikire ke gurwana na baka kambayo igaba ndabo ko jekro ba chori ba understand jinga ni tube ya kwaki wo mongina no ni njo ni nyangu struggle ga ni ma think at the end of the day I'll go through it. That is why when kiro ikyo speaker kiro ya cha engineer come up, thank God we were 2 women which was a plus. Out of 18 at least we were 2 ladies ndo betia third but we were 2 tu aligitigiro geke tu asiga ni tigiro geke iga tu bakelie kero ko speaker ida ikiresi kitama tu bagusimu manyetenga. At the end of the day what played was money and bakaligiro bakaranga tibesa tigote uon karu tibesa singa ni gomanya go bribe on to coming at this people looking for value. Are they looking for somebody who's going to do a good job or they are looking for somebody who can be able to give them a ya ba MC uma tabandu kero bakoro gochori wangu iga eba okorengeri kwa boni go kwaringe nga ababacho le tuanda ke bali baruse tuboro mba gwatone mochao abacho le tuanda ngoche koleta kwatu kungocha koleta bali ngo gunjere lakini isiko konyoranga abantu mushimi wono nataete unyare kuba agogototebia agose enchera kwa riria county ya Kisii noloche ekerengo gose e value yomongina igochunyara ko bari kurigererwa na century nkera nuko rengana ni katiba omongina no muntu very important as a good see as in general just like any other place as in general backbone omongina na everything na home na everything and behind a successful man there must be a good woman itangani ke to chora bana siasa ba itangani registered voters ya bangina barabange because they are over 51%. Which means ngana bataka ko chora bangina actually na ba kora na ba chora bangina ba bebi hugo lakini at the end of the day abangina bakwana na ba ko easily convinced kubekira bakaka bachikura abaga kana baya tutete ba tuwale chikura tutete dinga mba tuwara kura tutete ba tuwale kina bangina bakora ki ba bebi hugo bono kero mungina muna jere chira temire na chabane baro tuwale ki bono bangina ba MP bata to kusigara mana ni South Mugrango mana ni Kuruma choga ne chena rengo. That was a tribe kera kuru Kisii county angina botenna koligi jikora chwa MP ne to taligi ya gosali to at least no yo muito anyore kiro geki to nyore tere kinene to atema wa katole mbia mone sikura chimu akara ma to akere jina chimu atona to teme again next time inta geto ko teba nga
abangina na barabo abo to kwena to ligere not by women only lakini by also the youth ikagero mongina they will understand mono problems ya youth dani omoga kara understand lakini bona youth ya base nje baba converted most of the times by money ne ndege ko kunga comrade bali gyo muntu abuli bale ngaine myaka bataka kumubekere kura bona yama tome ko nanga ntubona bangino muntu kubwa sitakole ayo abangina gusi mbagwenete tabarubo imukere iguru na intuntu gwente kuligere liga abangina maraba bacho birogo muna bona abangina bacho birogo Baba nominated last time. Nto abade senator last time. We did not expect the senator ira nezi ko give women rep. To expected ya na ga jite aligi kero kende eke ese chijenda chino sikoro mo nona aligi kero ko women. Akaina na aligi kero ko women rep. Ze understand the problem chire kisi. Nto abangina baro abange sana bati na bakaligi biro byo MC apart from to aligi ba MP. Lakini omo na ya mubye ko korteki oiretu nande se stote babu se understand the value mongina aba machoge aba misses berani nani birani mongina because they understand the value of women yomba mai tengo mongina ngo parale ga singia igonde de ko batebinga kamara nyenye mutageta to development na gusinere kini to gwanate to change to twara bangina leadership a problem to gwenda to twara na to teba yani solution to gwenda to twara na stakeholders no we can understand stakeholders we count abra to leading problem so what the count kai chikorwira how do we change the leadership to ensure ya to this mixed grill bangina baro na banta baro sbaro irin to nyon nari ke no nyem proposals to wate boniga chairman tobako ego executive abangina last time barenge bane goje bono bake igwachi batatu tima se women rep neche kwandira mangana yu gusigara chake akini chimuno mongi na nje nara kulire ngakitu barenge bane otugende komenda china ambatali ko kya guchinse ikine kinto nje ndake ko borali igono no ne gavana itongwa na yarenge ya mangana yu aba ba approve ibintu ne nwake sabu hije gara mutore ka final stage intagete ko tebanga ntubwate no ne nomination there women who have been nominated abangina babere nominated add value you've been empowered one is more ikirwana muri cyo twara problem ya besa kolega asingia mogo cha 2022 kaini moso ay muri chikura nande moire value mo ngine ko erore kane narito anya ko kuchikura iki nini mogo nante mo tokole nande ndagete ko tebanga no ne lichigeri tu abegate ngomo ngino ligiri chikura ta ko nominated neri chikori besana because bona bangina bangi bakutikana no kuchikori chikura otika koligi ochiko kanyabe nominated kanga bono nona bangina bali baligiri kabisa bali serious koligi nanga kwanza no bakana na nomination yiji so that we have encouraged more and more lakini all the same nduna totaba nominated na tobaga ile story but we are there and we will still continue looking for votes lakini ngoto kote yabantu baito akimu basi koligere chibesa akimu basi koligere ya chipati china ne osentoro osentoyo ego tugwento kora motoligere moligere ya values moligere nga we can be able to make good leaders moto ya chikura yongo nya kobolinga kumuranje kanya ko tolengereri nya moto ya last time mweto yomo aki next time mo kwa November 5 kera chega aki 2022 mo kwa ba MC bakena mo MP ne na hando nde na no senator na anda banga anda ndagete ko tebaiga no bogabana mono 2022 ngote abatolenga mono totagitire ntu yukuri yugabana nye gabana kero musacha running mate yabo mukungu osonye running mate kero mukungu osore nye gavana kero mukungu running mate yabo such that to ale binte na bantu bani like other areas in other areas they have really appreciated women osa kulike libaka northeastern eba chole tabangina batatu OMP nane no ajise gitire nara kongo no kugamana ngaba ko daga mungina ta ko ta ko nyara kimba ma de value abangina and that is the reason they picked them aba gusi ta to test they understand the value of women in politics because women are very good in nation building and we congratulate tolina bagina baito balbacha wala kibrogo in various parts we congratulate them because they fought a good fight bagacho brogo nane to ko te ko bara anche banya ko pachime anta cheito and bato ko anya altura chorua okay umwanchwa otengerete mwanya gitinge wikiraga uno twakorto nyara ko bato usanga umuruguri gatwanya ko bato kuririrya ebirengo ao byo burayi twarigiriye okobarro ko mungira ne chinguru cyae cyaranya
yakoba achikurigererwa mono ase siasa nabo igoburai asorongorwa akaunti ya Kisii twarigeririe ensemo ya Nyaribari chache twarigeririe abasae na twarore nkiranya ko bageko ko dunya ko batubunchereria muna abantu ibirengere byao bire igoro ya ubwaka chikura ensemo nabo igo kubiko musingi bw'ikibese ase ubukigwaka chikura nkinegento kanya ko bagekogera abora yubu yango chuna ko bwo kubikwaro ili abantu bari bwa kibese banyara ko bakubira ubugambi nabo igo amaroro yo gukora amagendero nyara ko aga kubura ngasenge ntaya to wakuru kibese kinigintu nyako batukugerania ase mu rubingo muno yiga ande wikachinga kinegero ndamure umurayo yiga twanengera ase studio litukolyaro awe utanya ko batumutara aso bisiaye umwishimiwa Rachel Otundo nyate ko bwakuri chikura ocho bujumbe kubwa sense mu Nyaribari chache county ya Kisii amalita nche Gilbert Kobi yanda kuri mwana gitinge nero chigekero cyo mu Busia.